Yes, muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi b'Ishenyi TV show. Turabasuhuje cyane mwese. Tugize ati mwiriwe. Abo bwije kubo bukeye tugize ati mwaramutse. Twaje mugana abandi ngo twaje twongeye twagarutse. Twabazaniye top 10 ya Rongai ariho muturindira. Vuga ngo Rongai top 10. Moto. Rongai top 10 is coming today. Vuga ngo fire. Fire is coming kabisa. From Kitengi Rongai. Tubanje kubasuhuza mwese, tubirijeho mwese inshuti zacu abazadukurikirana umunsi ku wundi. Dufite akaririmbo kadufashe, ko karirimbo ni sikweri. Ko ndahindukiraho cyangwa kumva marebo. Nagira gucya kumva marebo. Nahindukira hejuru nkumva marebo. Ko karirimbo kweri sinzi nimba namwe wanyu kahageze. Ariko kwera ko karirimbo ni isi kweri katumaze. Rero turabasuhuje, twari tuvuze ngo turabasuhuje mwese abazadukurikirana umunsi ku wundi, bakunda ibikorwa byacu, bakabigaragaza bakabyandika muri comment. Hari n'abandi batabikunda nabo bakabigaragaza bakabyandika muri comment. Mwese turabashimiye, turavuze ngo Imana ibaho umugisha mwinshi, turabakunda cyane cyane. Rero dukomeje gusaba abatarakanda subscribe kugira ngo mugende mukande, abadushigikiye mugende mukande kugira ngo mukomeze mudushigikire, dukomeze dutere intambwe tuje imbere, kubera ko imbaraga zacu nimwe kandi natwe turiho turabatumikiya tujyamye umunsi ku wundi kabisa, turiho kubwo kugira ngo dukomeze tubane namwe. Nkuko mubizi rero, murabizi ko sinza ntinza ibiganiro, muri biganiro bigufi. Rero muza mwihangana mu bikurikirane mu bisoze, kubera ko tabia yo gukurikirana ikiganiro ukazugenda usimbutsa bijye uri kusimbutsa biba ari byiza. Narababwiye ubushize ngo ngiye gutangira kuza nkora kuri wazerebura, kubera ko abantu bamenyereye ndiho ndavugisha amaboko, ndiho ndagiraho cyari ko ngiye gutangira kuza nkora kabisa ngize ngumye hamwe, kubera ko nyine kabisa murabona ko ndi smart nabi, umugabisi ubu nyine kabisa naje ndi umusore isi kabisa, ndi smart. Rero mukomeze muturindire n'ubundi kuri top 10 ya Rongai niyo tugiye gukora. Tugiye kubazanira abana b'abakobwa beza kabisa ba Rongai, abana isi kabisa bari ko batomatika, bari ko bakozaho kubwiza kabisa, abakobwa beza kabisa bagize akarere ka Rongai, bakabangase kabisa bagafashe mu maboko. Na abakobwa 10 murabizi nkuko nubundi bisanzwe tuza tubazanira. Tugiye kubavuga uwo tuzatugeraho tugashobozwa tukabona byinshi byo kumuvugaho, tubivuga ariko tuba dukabije. Uwo tutazatuvugaho menshi suko tuzatuba tubuze nawe ibyo twovuga, kugira ngo tureke kugira ikiganiro ngo kibe kirekire. Turabashimiye cyane muri aya top 10 yamaze gutambuka. Twamaze gukora Umoja, twakoze Kasarani, twakoze Gidurayi. Mwarabikurikiranye cyane kabisa, twabonye imbaraga zanyu mwashizemo ubwo kubikurikirana, rero bigaragaza ko mudushigikiye kandi mubikunze. Rero nubundi dukomeze tubane n'izi zindi zose tuzazana muzazirebe. Nababwiye ko ngiye gukorera imihana yose, kandi n'ibinarangiriye aho ngaho tuzamara kuyihetsa dusere dutangire tugume dukore, kubera ko abakobwa beza ko baraguma kwiyongera umunsi ku wundi. Yes, rero nkuko musanzwe mubizi dusanzwe dutangirira ku nimero igize 10. Rero nimero ya 10 niyo tugiye gutangiriraho. Ubu nyine tubabwire umukobwa twabashe gusanga kuri nimero ya 10. Ni umukobwa witwa ngo ni Joyce.
Joyce rero reka tumuzane tuvuge mawuri matatu kuri Joyce dutambuka tuja kuri namba y'icenda. Joyce rero, Joyce ni umwana mwiza, ni umwana mwiza kabisa w'inzobe w'amaso manini, ku kamekapu ke katari kenshi. Joyce yambaye agasheneti ke keza gahenze. Ubusheneti ndabuzi cyane buba buhagaze mu mafaranga menshi, za 9,000 10 kuzamuka aho ngaho, mvuze kuri wholesale, ariko yaguze ku ibeyi ryo kugura karashobora kukubita muri za 15k. Aka ni akasheneti ke kabisa gahenze yiyambitse. Rero Joyce ni umwana mwiza, umutima mwiza, ugira urukundo, ugira morale nyinshi, azaseka kabisa ukumva Joyce yo kuguma iruhande. Twatambutse twagiye kuri nimero y'icenda. Nimero igira icenda hariho umwana w'umukobwa witwa ngo ni Natali. Natali rero ni umwana isi, ku myenda ye myiza y'abamarayika y'umweru. Natali afite amano meza kabisa. Natali yibitseho imirundi ye myiza. Natali ni umwana w'umukobwa uzamutse neza, uteye neza, uremye neza. Ni umwana kabisa w'umukobwa ushingutse kabisa. Natali murabona, ndango ko muramubona. Natali ni umwana mwiza kabisa, yambaye neza, yiyitayeho ku gafime kiwe. Natali kabisa yiyitayeho kabisa. Uvuga ngo Natali ni umwana isi kabisa, ameze neza, araberewe. Ibi nibyo baza bita ngo ni smart, ibindi ni ukubesha. Kujya umuntu muzabona atambaye imyenda y'imyeru akavuga ngo ari smart, muzamubwire ngo iyo ni wongo. Twagiye kuri nimero igize 8. Nimero igize 8 turahasanga umwana w'umukobwa mwiza cyane witwa ngo ni Cecile. Where is foto ya Cecile? Cecile ni umwana mwiza kabisa w'iminwa yirabura, wo mu kanwa hirabura, useka neza kabisa, umwana wa morale. Uko biri kose ndiho ndareba Cecile, sindamumva aririmba, ariko uko biri kose kabisa Cecile tiyoreka kuririmba. Anakamusana munyako na kipaji. Cecile kabisa uko biri kose yoririmba, kandi nimba ataratangira kuririmba azagenda aje gutestinga, kubera ko njewe amwifurije impano yo kuririmba, kubera ko arabisa kabisa. Cecile ni umwana mwiza, ufite imisaya myiza, ufite umubiri mwiza, usa neza, wiyitayeho kabisa. Cecile ni umwana isi. Rero Cecile ni wa mukobwa uba ufite morale nyinshi. Cecile ni wa mukobwa winjirana mu nzu agacanganyikirwa, kandi agacanganyikirwa atabuze icyo aguha, ariko ibyo afite byose akabona ko yaza bireba, akabona ntakiguheza kikunezeza, ntakiguheza uragaya, kubera umutima aba afite mwiza. Rero mu magambo make mwumve ko Cecile ari umwana isi kabisa. Cecile ni umwana mwiza w'umutima mwiza. Kujya uja kureba umugeni, simbabwiye ngo ngutegerezwa ko wamurebera mu mutima, kubera ko mu mutima habagoye kumenya, ubanza ukareba ku isura. Rero ni ukuvuga ngo nk'umusore ubugizi bahata agahura n'umukobwa uri nguku kwa Cecile, ni umukobwa ufite umutima mwiza, umukobwa uba uri mwiza ku isura. Ni ukuvuga ngo Cecile akwije kabisa uburyo bwose kabisa bwo kuba umugeni. Twamuvuyeho, twagiye kuri nimero ya 7. Nimero ya 7 wabashe kuboneka undi mukobwa witwa ngo Joyce. Joyce zagize imbaraga kabisa muri Rongayi. Joyce nawe ni umwana w'umukobwa mwiza, muremure kabisa, w'agahonja, w'umututsikazi, w'intoki zirezire, afite imisaya kabisa miremire, ku kazuru ke kabisa kagororotse keza k'abatutsi. Cecile areba neza, ni umwana
mwana mwana ntuze, mwana Joyce, areba neza kabisa, agira umutima mwiza, ateye neza, ni umugeni kabisa wo gushitsa ukajana mu rugo, kubera ko karagiteri ziwe zemereye kabisa umuntu wese utegerezwa kumukunda ko ategerezwa kumujana mu rugo, kubera ko ni umwana mwiza kabisa w'ibyishimo, wa morale, useka neza, wishima, w'ibinyegezi, ibintu bene ibyo. Twagiye kuri nimero igira gatandatu. Twari tuvuze ko tugiye kuri nimero igira gatandatu. Nimero igira gatandatu turahasanga umukobwa mwiza cyane witwa ngo ni Hati. Hati ni umwana umeze gute? Hati nawe ni umwana mwiza, muremure, muremure kabisa, w'umututsikazi, ku ntoki ze zirezire, ku gasakame ke keza gahenze, ku dukoma twe twiza kabisa duhenze tw'abasirimu. Hati ni wa mukobwa ufite mu nda, hajya mu nda baza bita ngo ni zero. Hati ni wa mukobwa ufite mu gituza hato. Hati ameze neza, ameze neza, arakeye, n'umwana mwiza w'umusirimukazi, arakeye kabisa rwose 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 rwose. Hati ku kamekapu ke katari kenshi, ku gasheneti ke keza kabisa, ku myenda ye myiza yajanishije. Hati ni umwana w'umukobwa mwiza kabisa, usa neza, wamenye kwiyitaho. Twagiye kuri nimero ya gatanu. Nimero ya gatanu turahasanga umwana w'umukobwa mwiza kabisa, umwana isi witwa ngo ni Valeri. Valeri rero ni umukobwa mwiza kabisa, mwiza nawe w'ibyishimo. Valeri ni wa mukobwa ufite, ubushize narababwiye ngo umuntu ufite inyinya n'umuntu ufite fosete aba akwije, ni ukuvuga ngo ufite inyinya cyangwa ufite fosete uba ufite itangiriro ry'ubwiza. Ni ukuvuga ngo uwo muntu utiba bigishobotse ko hari uburyo yoba kibaye mubi, kubera ko aba afite kera itangiriro ry'ubwiza. Rero Valeri ni umwana w'umukobwa mwiza kabisa, ugira morali, ufite fosete, w'akazuru keza k'abatutsi, umukobwa muremure, ku gasake ka Kongo, ku meshi ze nziza kabisa, ku myenda ye myiza yajanishije, ku kajire ke keza. Valeri ni umwana mwiza kabisa w'ibyishimo, ureba neza, amaso y'inyana. Twagiye kuri nimero igira kane. Turahasanga umwana w'umukobwa mwiza witwa ngo ni Chance. Chance rero, Chance ni umwana mwiza w'umukobwa, nk'uko nari mbabwiye ngo umuntu ufite inyinya n'umuntu ufite foseti aba afite itangiriro ry'ubwiza. Rero Chance nawe ni umwana w'umukobwa mwiza kabisa, ufite inyinya ye nziza, ateye neza, arasa neza, ni umwana uzi kwiyitaho, ni umwana ugira morale, ni umwana uganira neza, umwana w'ibyishimo byinshi, umwana w'intoki zirezire, ku gasheneti ke keza. Chance ni wa mwana w'umukobwa ugira mu nda zero. Chance ni wa mukobwa utagira mu gituza hanini. Chance ni wa mukobwa ugira imisaya kabisa myiza myiza myiza. Chance ni wa mukobwa ureba kabisa ukabona ateye imbabazi. Ni wa mukobwa kabisa ufite akazuru ke keza k'abatutsi. Chance mu magambo make mwumve ko ari mwiza. Tubabwiye ngo umukobwa ni mwiza, menya ko ari mwiza. Nyuma yo kubabwira ngo umuntu ni mwiza, ni ukuvuga ngo hirya ya mwiza nta kindi kihaba, usubiye inyuma niho ugiye kuri mubi. Rero Chance mwumve ko ari umwana isi. Twagiye kuri nimero ya gatatu. Nimero ya gatatu turahasanga umukobwa witwa ngo ni Aro. Aro, mukibwiwe ngo umuntu yitwa Aro, ntabwo ari wi Aro, ni Aro. Umuntu akicitswe ngo Aro, menya ko Aro
ari umwanisi kabisa. Pia nyinyi mtashangara kabisa. Aro amejitambua kabisa, amejitambua. Aro yambaye urukweto rwe rwiza rwo hejuru rwa redi, araberewe cyane. Yambaye ipantaro yera, araberewe cyane. Yambaye agapira ko mu gituza ka orange, araberewe kabisa. Yakubise icyo bita mu gifaransa ngo ni andose. Andose murakizi? C'est qu'on appelle andose en français. This one en français tunaisema ngo ni andose. Ameandose ku isakame kabisa nziza ihenze, kandi isakame uko biri kose irimo se qu'on appelle argent. Money is there mu isakame, kizobura kabisa uko biri kose kabisa. Tiyobura amafaranga menshi muri aka gasakame. Ni wa mukobwa wisobanukiwe, yambaye ifime ye nziza kabisa ihenze, apana bina tujya dufime two gupfa gutoragura ku mihanda. Araberewe kabisa, yarisobanukiwe. Ni ukuvuga ngo aho urebera umuntu wisobanukiwe rero, ni wa muntu uba uzi kwiyitaho, akamenya kuba ari smart, akamenya kuba afite isuku. Kameme urebye nk'uyu muntu ni umuntu kabisa wisobanukiwe, uzi kwiyitaho, ufite isuku. Twamuvuyeho turakomeje tumenda na nambari 2. Nambari 2 turasanga umukobwa mwiza. We kuribaza ngo number 2 ndi number 1. Msichana mgani yako hapo? Wasichana wagani wako hapo? Tawi elongre jivela sike. Wasichana wagani wako hapo? Number 1, number 2. Bwana wasichana wote wa uko Rongai, mnawajua wasichana warembo wenye wewe unajua na wenye wewe unawazia, hawa wenye tumeshaweka kwa hizi namba zingine. Alafu unawazia kila tete yako ati msichana mwenyako namba 2 na namba 1 anaitwa nani? Si useme anaitwa nani? Sasa wacha tuambie hao wasichana wanaitwa wa nani. Sasa msichana wa numero 2 anaitwa Lydia. Lydia ndio msichana mwenye amepatikana kwa namba 2. Lydia this one. Ako kajambo yeme narababwiye ngo muzakanyigishe mu ntuze, nubwo mutokanyigisha kuri YouTube, muzakanyigishe kuntuze. Umuntu ugira nimero yaje zanyandikire, muzarebe nimero yaje kuri YouTube munyandikire, ako kajambo mukanyigishe mu Cyongereza karananiye. Kuvuga ngo nzaza nita umuntu this one kabisa azaza mva nabise this one timo kazamubwira nabise igikoresho, kandi ndazi ngena novuga ngiye kuvuga umuntu. Lydia rero ni msichana noti munono, ni msichana si ati amekonda sana, ako omilie. Mnajua seko na pero omilie. Ni msichana anakaa kama hivi venye Lydia anakaa. Lydia ni msichana murembo, aseka neza, afite mu kanwa hirabura. Lydia agira ibyishimo, agira ibinyegezi. Lydia ni wa mukobwa kabisa ugira morale ko kitengera we. Noti kitengera ko yo kwishira hejuru itarazana bayo ngo turebe. Turabategereje.
twari tuvuze rongayi. Kitengera yagumye kunzamo, nimba mwabyumvise nagumye kuyikoresha cyane, ariko ni ukuvuga ngo nayo turayiteze. Iyi ni rongayi twari tuvuze. Rongayi mahitati longre, calculatrice, memento, volcano, lesurier de lo. Uyu yitwa ngo ni Lydia. Lydia ni umwana mwiza kabisa wa morale, w'ibyishimo byinshi, afite mu nda zero, afite se qu'on appelle le nyashi, afite se qu'on appelle mu gituza hato, afite le mubiri mwiza kabisa ukeye wa morale nishi. Twamuvuyeho. Tumeenda number 1. Number 1. Number 1 ni umwana w'umukobwa kabisa mwiza. Umwana w'umukobwa mwiza wisobanukiwe, wa morale nishi, w'ibyishimo byinshi, mwiza ku mutima, mwiza ku isura. Mwiza ku isura. Tubabwiye ngo umuntu yabaye wa mbere muri aba bakobwa basa gutya, menya ko ari umukobwa isi. Ari umukobwa isi. Bitandukanye nuko wowe utekereza. Navuze ko ndavugisha amaboko. Bitandukanye nuko wowe utekereza. Bitandukanye nuko wowe wibwira. Kawi lo grita kile. Number 1 rero turasanga umwana w'umukobwa mwiza. Mwiza we, mwiza. Izina rye ntabwo ari mwiza, butagira ngo nababwiye ngo izina rye ni mwiza. Ni umwana w'umukobwa mwiza. Mwiza kabisa. Umwana w'umukobwa wirabura, ku bwirabure bwe bwiza kabisa, uteye neza, usa neza, ku gasake ka Kongo, ku ipantaro ye itirabura cyane, ariko nkaho yirabura kubera ko siniba zirindi baratwoyivugaho. Yambaye agakoti ke kagasuti keza kabisa gahenze. Agozwe nimba ari sengeri, nimba ari gatishati keza kabisa ka blue. Yambaye ishenete kabisa nziza ihenze se qu'on appelle much money, ihenze kabisa. Rero uwo nta wundi we kuratekereza ngo nindi, nkuko wowe ko wibwira, nkuko ibitekerezo byawe biri gutuma ko biragutuma ngo number 1 atabaye minyoni yoba nde. Number 1 rero ni umukobwa witwa Minyoni. Niwe mukobwa twabashe gusanga kuri number 1. Number 1 rero umukobwa witwa ni Minyoni. Acha ni kwa star, superstar. Tukiongea Minyoni ni lazima tukue mastari, mabogari. Juu huyu Minyoni ni msichana mzuri kabisa. Anakaa kabisa, anakaa mzungu, anakaa Moria, anakaa mu Sudani, kubwirabure bwe bwiza kabisa. Rero uyu Minyoni mwumve ko ari umukobwa mwiza wagiriwe icyizere cyo kuba umukobwa wa mbere mwiza muri rongayi yose. Minyoni kabisa, congratulation kubwo kuba umukobwa wa mbere mwiza muri rongayi, ku myitwarire myiza, ku myifatire myiza, ku mitekerereze yagutse, ku bwiza ku isura, ku bwiza ku mutima. Minyoni yatotse kabisa, yabaye number 1. Yes, murakoze cyane inshuti bavandimwe abakunzi b'Ishenyi TV show, abazakomeza kudukurikirana. Dukomeje kubinginga n'ubundi cyane abatarakanda subscribe, mugende mutukandire subscribe, ndetse n'abayikanze ariko uzi ko ushobora kuba ufite inshuti yawe itarayikanda, genda witwingingire ikande subscribe. Kandi nawe nimba uzi ko ayikanze ariko ukabuzi ko muri phone yawe ushobora kuba ufite email zibiri, change email ushire kuri iyo yindi kugira ngo udukandire subscribe. Nta mutima mubi, ni mu rukundo, nta matiku. Ibi turimo ni ibinezeza imitima yanyu ni yacu, nk'abanyamurenge, n'inshuti z'abanyamurenge, nk'abakunda abanyamurenge. Rero ibi ngibi ni ukuvuga ngo nta tiku na rimwe riba ribirimo, kubera ko nta muntu n'umwe tuba twatikuzanyije. Ibi rero mba nakoze biba byavuye mu bitekerereze yanje. Rero uwoza gupinga agashaka kubigiraho amatiku,
nuko ngo baba bakeneye amatiku, ariko nje nta matiku bifiteho, nukubona ibintu mba natekereje nkabitekereza ka content mu bitekerezo byanje ngaza nkabikora. Rero uwo mba nabonye ko ntegerezwa gushaka kuwa mbere, n'uwo mba nabonye ko ntegerezwa gushaka hagati, n'uw'inyuma, nuko nje niko mba nabonye mu bitekerezo byanje, n'amaso yanje akareba akabona ariho kwiriye kuja. Nawe wumvise wobikora ukamushira ahandi. Rero ni ukuvuga ngo ntampaka tuba dutegerezwa kugenda. Ibingibi mba nabikoze nabitekereje kandi nkabikora ari ibintu bidakoma ku muntu n'umwe. Murakoze cyane, ndabakunda, nawe utaha. Ciao ciao, yari Ishenyi TV show.